ni chauke utuma mavisa nene maukava wa utongo isilikali ni ya kaunti ya Masako masemba na kutia wea na ange kuvutwa na kutungwa weani kwanza ite kueleka ni chauke idhwa kiithunguta mavisa uniwithi wa wiwona ni waka nave uthukumi muthuku isilikali ni ano wa mama makulio alama ende kuthiuka ilikoni sia ene ma kaunti ino ya Masako itina wa ula tuye mutaiwa maundu ma mea wa silikali ya kaunti ya Masako wakili James Kadhili kutia wea kwe omonde Daniel Mwongela ena mavombe ange. Mbe wa mawisa 14 mandevesya yulu silikali ni akaunti ya Masako ni maminite kusetuka na kutia wea itina wa governor wa akaunti ya Masako Mwandu wa Vinyanditi kuwasilela kivila ona kutika mumanae bakuvi na governor yu undula yu uende na kukilia makulio wao yumituke mutai wa silikali no maundu ni mameo James Kadhili. Kama sitwanita wakili James Kadhili ninye ni mutai wa mea wa silikali ni wa Masako na umundi matuku 18 mwezi wa 11 mwaka wa 2024 inanengane polwa wako wa kuma weyani na kitumi cha kuma weyani nondo wa itumisya kwa sia mwanya na nitungianga mubea ndwala medi to mangwetete kwoko itungia mubea silikali wa gavana wa Vinya nondo nengo video uthukuma na mwiyende na mwalima kati wa mawisa alama minite utia wea ni mevo ma minister ana na mawisa anene kana ma chief officers 10 na director umwe. I want to say that as the Bible says in Ecclesiastes 3, there is a time for everything. There is a time to cry and a time to laugh. My time to leave the department as the Minister for Health in Machakos County Government has come. Maminista alama minite utia wea nevo Dr. Daniel Yumbia unaona minister muveani wa uiti Onesmus Mwasya ula wasembie na kutia wea muveani wa Madhao Philip Kilonzo nola wavutiwe muveani wa Itheka Joyce Mwekali ula wathukuma maunduni ma silikali sia mutiuko indi no wa silikali kutwaise mawaliuku isito yake yavetwa. Galikoni ya mavisa nene kana ma chief officers alama valukilo ni thokaji ya kuvutwa ni vamwe na Collins Odipo ulauna ya ofisa munene muveani wa Itheka Dr. Wycliffe Mienda ulauna ya muveani wa Uiti na asemba itino wake kuthamiwa muveani wa Malelu Dan Mule na Joyce Kituro alama na thukuma muveani wa Mekumu Kalindie Anton Mutunga ulauna ya muveani wa Ikundi kana cooperative Joyce Munao ulauna akiona muveani wa Iwanda kana industry and innovation Zivora Mutunga unaona muveani wa Kinandu na hata muveani wa maundu mawe likuma nzeve na kuma vau avuto kuma weyani onugu yovo kutunga weyani kwa ofisa munene muveani wa Itheka Morini Mwende na live ndani yemu wavutito wea muveani wa Kisomo na kutunga kwa wea kwa Lawrence Govi ula waungame wea wa munene wa thukumi ofisini wa governor na mituki wonekie aende na uthiuka na governor wa kaunti ya Masako ni kuende na kukilia makulio vaikula na nikimbe ni mavutitwe na niki yuma sio kiengi silikali nino ya kaunti ya Masako nguo utongoi wake Mwandu wa Vinyandeti ikulio inene yu irajende na uthunguta enenthi ni chaukende silikali ni akaunti ya Masako ni vatoneka vakethi wa mwaki uwikiwa ngwa na ingi ni vatoneka ikethi wa kwinuka kwaya maundu mauthukumi maende na ulungwa nduka ivindani la mevea ikivothukanio ya silikali no yende kwikumbilo ne mawonzu mekivothukanio mauthukumi da mundu ni utia wea akona ndu kuthukuma tiwo wabangite nundu uilika weani witha na expectations cia kama tarajio maku no yona utaubikia matarajio either nundu we mubithianisie katika uthukumi waku kwau ni utia wea kitumine chuchu kila kingi nasia nuto no tia wea nundu either pe andu meukuthokwa weani waku ukethia ndu nengwe mwanya uthukume kwianana nondu wailito thukuma kwa kindu chuni utuma utia wea nengi kwitha frustration katika mawea nini zibe competitiveness na mauthukumia ingi ni methia ona nzuku ukethia wikiwo mabitina sindu itebo kabandiwa sindu itebo no yethia bandu bautinde katika environment ya muthembo sio watia wea kwa unye kila ndo no kulia ni asia be public service board
na ni asiabe public service head ula ni county secretary na ni wale ito ikalanthi na akathuania nake ikalanthi na departments cionthe akamana thina wiva otherwise twaendeu andu ingi meendea na utia wia no ndu maendea na utia wia siambia kwete speculation ibanza kana andu makambio kukula ni makulio na mwe ni ambia iki asiendu itevo no ndu maikuelewa andu metia wia ichao. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuva kauntini ya Masako.